bidiwa Joyce Batusi Piletetse, ke bereka mo departmenting ya risk department as death and disability recovery officer. Mo go nna letsatsi le la Mother's Day le ra letsatsi la go leboga bomme ba re ka ba bitsang re batsadi, whether bana ba biologically or ba adoptilweng officially or not. Ga go balancege. A mother is always juggling time. But with the social support structure thing, for your family, ya lesika, le yone ya di colleague tsa gago mo tirong, go dira gore go nne motlhofo. Ba bereki ka nna ba ileng gore ga ba ise ba nne le bana. Nka ba rotloetsa gore ba ska ba tshaba go nna le bana. Ka gore go tisa botshelo mo lehatsheng ke se molemo thata. Me ba bana le bana ke ba ra kere go godisa bana go provide ka unique skills that transfer well to the workplace, yaka empathy, confidence, the ability to motivate and inspire others. God's will never take you to where His grace is not sufficient. Ke ba ile letsatsi le lentle la bomme ke sologela gore di family di tla be di ba diretse sengwe. Maybe le ke rata go kopa mohiri gore a se ka lebala bomme go ikgantsha ka bone go ba direla sengwe se sentle.